Il-Kummissarju Għoli Ingliż Stuart Gill laqa l-impenn tal-Prim Ministru u l-Gvern ta' Malta b'rabta ma' Brexit. Dan qalu f'filma tqasir b'referenza għal konferenza stampa ta' nhar l-Erbgħa meta l-Prim Ministru Malti spjega n-numru ta' miżuri f'każ li r-Renju Unit jinqata' minn mal-Unjoni Ewropea mingħajr ma jintlaħaq ftehim. I was very pleased to hear Prime Minister Muscat's announcement on Wednesday about Malta's offer to UK nationals in the event that there is no deal when Britain leaves the European Union. Il-Kummissarju Għoli rrepeta wkoll l-impenn tal-Prim Ministru u l-assigurazzjoni tal-Gvern Malti dwar is-suġġett. He wants Malta to be open, hospitable and a place where UK nationals can live with peace of mind. I very much welcome this and the Prime Minister's assurance that UK nationals in Malta need not worry. Il-Prim Ministru qal li l-Ingliżi li diġà qed jgħixu f'pajjiżna qabel id-29 ta' Marzu se japplikaw għal dokument ta' residenza li jkun validu għal 10 snin. F'każ ta' Brittaniċi li jiġu pajjiżna wara Brexit, xorta waħda jistgħu japplikaw għal permess ta' residenza ta' 10 snin imma taħt regoli simili għal ċittadini ta' pajjiżi terzi. Il-Prim Ministru Muscat semma wkoll impenji li saru fl-oqsma tat-turiżmu, tas-saħħa, sigurtà nazzjonali u servizzi finanzjarji. Fakkar ukoll kif mit-tnejn li ġej se jinfetaħ helpline f'Malta kif ukoll fir-Renju Unit sabiex jassisti liċ-ċittadini Maltin u Brittaniċi li mistennija jkunu milquta minn Brexit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.